ni mume enda mbesi aliwe ine wa mume mauta isawa mauta lazima mauta nzwi boa ya ngwa ngine mbwati lazima ita umeteketa in fact men's conference twendo betanga kuya kambwa wana wekale na mundu mukota sawa bitembwa siaki okay nguzo kotaje madina mambwa ni maki okay twende all right ya jiona kwa kwenye all right jaizi ona nizi none itegemea mundu athukuma we wiba pema we amu ithukuma bia uteso na ndisi itekela kwa kongwa twende kazi kwa wizi we ambwa haya iloga umana iloga mana we ambwa kaze ndiye ndo wane wa ko ndabie kazi mwene na mania we batambwa haya twende now ila mundu mukoko kwa maundu asune mume etani nyombela mekwikala mume we bite yes etani siana nisi bite bisi etani leu nimeoya nesa mume wete leu yede ani kawaida nika sisi ndio kawaida na mundu mukaona ni kawaida kwa une mume wake yes lakini pabi kabandu na neko lyo ikolyo pe bandu babikawa mundu ume akasya uya pe bandu babikawa mundu ume anako na biashara yake inaendeye nesa biashara ya ivinde ona ibidi abinge na mundu ume usitwika jobless wede ndeno ndo wakwika nde bandu kuthukuma kabisa kuna mali anafanya kazi na uyedi amukano kuthukuma kwangelekana yona tubesa twake yeah na nako lia kati weta mundu muka uyithukuma na mweme unde kuthukuma mundu muka no atedia maundwa etha ni nyumba etha ni leu etha ni ciana etha ni muthukumi ukuibwa kaiba no yedi anombe sie na mugo wede aiba kiletwe no yedi abaye mundu wese paiko sake budia na muno kwa mundu ume oketho ne uyani ndana yani sikila kindu paiko sake budia by the way pe kindu kivina muno mundu mukako support muome mundu mukako support mundu ume nyumba my friend mutanda wambe wagele wele kuwa ogele uendo kama mbeza ndui sai kana moi mana kibeti numba ute uthukuma taitwaneka mundu mukanda twana aiwezi na ningi na kama hivyo hakuna mwanamke uitikila onake athaigwata mbeza ziana ta ekale na mundu ume numba wake mundu ume mtu aite numba kwake hawezi kubali hakuna hata mmoja niwezi mundu muka ona mundu muka obvious mundu ume niwe chongo cha nyumba mundu ume niwe kuprovide kila kindu katika family katika nyumba so ila mundu muka weso twika kana maybe no kwenda kindu eti aba ni wendi abokoma mume numba ayoka ingi unde mume numba auke mume numba hapo mundu mukono kukulo musai wagwe kana numba ekolwa no na ndo na marafiki ala magana na mukuli ngewa ya mume niki na by the way akainywa muzikila kimusombe nuzo wewe hawo itweka no na pondi yakwe ati ibeti ne na abu awadui ende ni mukuli ai wakatano kutenda kiwo tutewe kiwo jamani kana ikuni kana chadini ende ni mukuli we idea kama mwana ndewe nyumba ti watu utekiwo we mundu angolie kana nyamuzee wako no ama uteki ndio ndio ka ogu umeti yo t-shirt zati aitendo ogu miondani ndana uyo kuthukuma hii aya na so you with you aka paili ka kibudia wewe kibedi cha ukulia wewe ukaji uthukuma we tembeza ba mudombeno panza pe ali mwingi muno by the way aya you pondiezu ne atwete kolio ne lingi mwaka hii ta mundu muka wewe wetikila niki okolio ndo amweme kindu cha niki we discuss mweme wewe na ndoma wewe ni makosa ndio kutokuya hii ndio kutokuya ni makosa lakini you aka ni makdikao dina nimetukiwa ukengwa ni makenga wametukia ka by the way nezu ni point aka ni makenga wametukia ukiwa mundu muka kwa muzeno agunda thukumana ndethana kindu nini wakwa negio na neka na agio na baba na mutie buna na agio na thukuma maskini wake na yende na ndo mena to yuma tito ni akamono no maina pesa na ndo mena to yuma tiete au memo ulongo wa bible ndina ko yana ile ngomba ewe jabioma mwana no na thukuma na kwa mbeza lakini kedia ataito maloni na ndaizo kwa mbeza to ngondo nzio so this man aende na uthukuma ndegwete kindu nyumba mukambe yo munenga pressure mwana wake tio osio ngo ile siakilenza ila mpya aenda nacio na aenda na ila atilango na yukibe die kesio to kuna simu after 1 month inde nimo kule nimo ilo kwa mzee wa ndo ona ni waendie na ndati yangu aye bangu ile siaka sio ndo na wito metukira nyusi ndo nilingi na ona ilingi na mudhowete kuma ai kaida ai kakutusubi ai ni wekiana ni waendie na sio mwana osio atie ngwila ngo nyumba nathi
so kibeti cha maandamano mpaka ono mundu mano